Nandilak nan dam chion ha mo kan YouTube channel in nandilak nan kut kanin tlai than ha tu ni chu Syria Ralkap ni Israel military drone pakat an ka mi kong ko hun chim than lai kan chim lana kan YouTube channel kha subscribe na to ri lo sia chon subscribe rak to piak wedding in kan som na hi bantuk video hitam pin thla ko kan rak zoom lai kan video pol foi tin rak hu kho hanak ding cha kan subscribe kha rak to wedding in kan som na Asia chon kan chimlai Nizanti niya kan Syria Ralkap ni thong that nak an hun toi Israel ni an thla mi Ralkap drone pakhat chu an ram ri leng alon cha Golan Height ponga Russia sermi air defense system mangin tlalak in kan ka piak na tia an hun than Asinain anma Israel Ralkap ni an chimve na ka chun kan drone chu atla tak ko asinain hi kan drone hi Syria Ralkap ni an kan ka piak ruanga atlak silawin operational activity to aliwa technical problem ruanga amate in atlami si tia an hun chimve hi thil achan hi Iran Ralkap ni Israel ramri Golan High pong tia kan chang tia thong an hun than tlom pala khan sido se chulenga Iran Ralkap ni andir kam mi Hezbollah ral rang phu zong ni leng lang pin Israel chu an hun tlat khot nai kan misal pol chu Israel lai hoi in ready ten kan chia di chang na tia an hun than tlom pala khan asive phone Tulhan zonga Israel le Syria le Hezbollah kari entai nak chu pengko nain atutan ni warning pek masalaw bakin Israel drone an ka piak na hi Israel cha chun phundang daute chu hun si ti se arwang chu pakhat an ramri an ipal piak sual asia chun ralrin na ipek masading in hatlak nak an rak ngai bal chang chucha ralrin nak pek masabak lawin Israel drone an ka piak min hani hin alang termi chu Syria Ralkap ni indirect in Israel ral tuk asom ban tukhe ase asinain tutan thil chang mi konga khro har ok ngai pakhat asmi thil chu Israel drone chu Syria Ralkap ni an ka piak na timi hi evidence tha ten kau bua Israel Ralkap ni le rul nak to alawin accident in atlaswal mi si tia anti mi hi chu khro har ngai se arwang chu hlana chun andral pol ni kanma kan selo anti kau bum hana Israel Ralkap ni le rul nak an rak to ton peng ha chucha tutana Israel Ralkap ni an bichim ning zau tika hin ruang pakhat khat chu lai tia zum se chucha chun tu nia asikhomi chu zai ruanga da asiha ti mi asikhomi thil pakhatin karak lang ter lai atulio hi US ni Middle East boy by nak hun thla dor deuin China he ankari boy by nak to focus a hun to deu liu asicha Israel he bom tu ngai ho Halloween athlawai kiang deu selo a hun lo ngai kan huwa khan US ni Israel sermi Iron Dome thar chua nak cha US dollar billion khatleng bom andak tim na nain chuzong chu Biden administration and hun kain huin cancel than hun si chutika Israel ni US about channak le US sinin ro channak arak ngai ton mi ahun zo chuk ngai ti se churonga chon international observer mi film de upol ni an hun pro da mi chu tutan na Israel ni an drone akap tu Syria Ralkap chunga lerul nak hun to lo nak arwang he
zaidang ruang silawin boinak le ka dau nak phak achuak sulai US ni bom ho Halloween kan ma long harnak phak pin kan tong sulai ti an phancha dai ten an umnak hi asikhomen tia an ro arwang chu Syria chu Russia ni adir kap mi asicha Syria he ral tho chu Russia he ral tho bantuk he ase chon Hezbollah ral thang he Iran ni adir kam ve mi asicha Hezbollah ral thang he ral tho chu Iran he ral tho bantuk he asichang churonga chon ramngan pipi le ram thong pipi asimi Russia le Iran te pol he ral vun tho ding kha Israel ni already lo ruanga atu bantuken Syria Ralkap ni an drone an ka piak kau bua Syria Ralkap ni an ka mi selo ama ten atlami si tia an hun ichim kan nak he asikhomen tia an zup nak chu ase tuni ara kan ler mi vial tin an dilak chunga lunglop nak tampi ken ngai